Sanibona noyingane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicindezele usubscribe. UGabuza ubike usizi enkantolo-ke yamzwela imantshi ngebheyili. uThamsanqa Gabuza uqale ngokubika usizi-ke wathi angeke akwazi-ke ukukhokha ibheyili ka-3,000 kude-ke wagcina-ke kwazile-ke ukuyihlanganisa waphuma. Lo mdlali-ke wethi isigalaxy waduma kakhulu-ke edlala kwi-Orlando Pirates Bafana Bafana uvele kafushane-ke enkantolo kamantshi wase-Alexandria ngolwesithathu. UGabuza uneminyaka engu-36-ke uboshwe ngolwesibili ngezinsolo-ke zokulimaza impahla nokusabisa-ke owesifazane. Umshushisi wombuso advocates-ke Tlelo Teka akazange-ke asiphikise isicelo sikaGabuza sokukhishwa-ke ngebheyili. Nokho-ke uthe kumele-ke ibekwe ku-5,000 kodwa-ke ummeli kaGabuza uThemba Ngobeni-ke uthe bengakwazi-ke ukukhokha-ke u-2,000 inyanga-ke ayiphelile futhi-ke nguye osebenzayo ekhaya ubheke umkakhe nezingane engakwazi-ke ukukhipha-ke u-2,000 kusho-ke ummeli-ke ngokubeka kwe-Sunday World. Imantshi-ke ibese ibeka-ke u-2,000-ke ibheyili yambekela-ke nombandela ukuthi-ke engaxhumani-ke nofakazi futhi-ke engamvakasheli-ke nakwakhe. Icala lakhe-ke lizobuyela enkantolo ngoDisemba 11 njengoba-ke kusaqhubeka-ke uphenyo. Ngesikhathi-ke sekuqediwe-ke ngecala uNgobeni-ke utshela bezindaba ukuthi-ke uGabuza ngeke aphawule-ke ngalo daba. Asinayo-ke imininingwane ngokwenzekile, sitshelwe ukuthi icala nje limayelana nomakhalekhukhwini ofile. Uchaza-ke laphana ummeli kaGabuza uNgobeni unqabile-ke ucacisa ukuthi ngabe lo wesifazane uvule icala ngabe umfazi kaGabuza noma ngomunye nje wesifazane. uGabuza-ke nguye-ke ozihambise emaphoyiseni-ke ase-Bramley ngolwesibili-ke walala khona. Ngaphandle-ke uGabuza-ke ubelindwe abangani babese bemshushumbisa-ke lo mdlali bephuma-ke enkantolo. Wenza kwethu-ke lezi-ke indaba-ke ngithe ngathola zona mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli yaku-YouTube. Ungabe uqala-ke ubone le video noma ungena kule channel yethu ngicindezele usubscribe.